Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sayyidilillahi lahumul Fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhna wa masyayikhna khususan syaulillahi lahumul Fatihah. Ila hadrati Sayyidani radhiyallahu anhu usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi syaulillahi lahumul Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azimi sultanika qadim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayati min jamil khairat ilayat wa ba'da mamat innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi faqadihim biman nakasa fa innama yanqusu ala nafsih wa man awfa bima hadalihu Allah fasayuti ajrun azima. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anjil fi qabrihim nuran wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma jalil kuburahum radatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufari niran. Allahumma taqabbal wa wasi' sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa masyayikhna wa masyayikhna khususan. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati mal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Tinggal kitabna. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani jeung ari anu kaduana eta ma fiil kana anu aya naon madi fil madina yasma eta ala khamsati ahrufin
natepan kana 5 pirang-pirang harap. Ima awaluhu boh ari mimitina ya fi'il eta ata uta. Dupi condona eta mislu tafa'ala seperti lapad tafa'ala. Dupi condona eta nahu takasaro takasuron seperti lapad takasaro takasuron. Wa tafa'ala sinareng wajan tafa'ala. Contohna eta taba ada taba udan seperti lapad taba ada taba udan. Wa ima waluhu jeung boh ari mimitina ya fi'il eta hamjatun hamjah mislu in fa'ala seperti lapad in fa'ala. Dupi contohna eta nahu in koto'a in kito'an seperti lafad in koto'a in kito'an. Wa ta'ala jeung wajan ibta'ala dupi contohna eta nahu ijtama'a ijtima'an seperti lafad ijtama'a ijtima'an. Wa fa'ala jeung wajan if'ala dupi contohna eta nahu ihmarra ihmiroron seperti lapad ihmarra ihmiroron. Sabadana musannif tuntas ngajelaskeun masalah sulasi majid warna kahiji. Maka salajengna di dieu musannif bade martelakeun masalah sulasi majid warna sani warna kadua, nyaeta tiap-tiap fi'il anu terdiri tina 5 harap. Aya anu dimimitian kuta sadayana aya 2 bab. Awas, aya anu dimimitian kuta aya 2 bab. Oge aya anu di kawitan kalawan hamzah ngagaduhan 3 bab. Jadi sulasi majid warna sani eta ngagaduhan 5 bab. Ieu tasrifanana. Bab kahiji warna kadua wajanna in fa'ala yanfa'ilu in fi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa daka munfa'alun. In fa'ila tan fa'il munfa'alun munfa'alun maujuna in kasaro yan kasiru in kisaron wa munkasaron bahwa munkasirun wadaka munkasarun in kasir la tan kasir munkasarun munkasarun. Jadi nama eta bae sabab 5 aksarana sabab ditambahan alif jeung nun memeh pafiil anu maedahkeun kana mutawa'ah nyaeta tapak hasil mutadi. Contohna seperti kotong tu sajarota pan koto asyajarotu. Bab kadua warna kadua wajanna ibta'ala yabta'ilu ibti'alan wa mubta'alan fahuwa mubta'ilun wa daka mubta'alun. Ibta'il la tabta'il mubta'alun mubta'alun maujuna ijtama yajtami'u ijtima'an wa mujtama'an
fahuwa mujtami'un wadaka mujtama'un ijtami la tajtami mujtama'un mujtama'un. Ciri nama eta bae sabab 5 aksarana sabab ditambahan alif memeh papiil jeung ta antara papiil jeung ain piil anu maedahkeun kana mutawa'ah. Contohna seperti jama'atul qauma pajtama'a dalikal qaum. Bab katilu warna kadua wajanna if'alla yaf'allu if'illalan wa muf'allan fahuwa muf'allun wadaka muf'allun bihi if'alla if'alli if'allil la taf'alla la taf'alli la taf'allil muf'allun muf'allun. Maujuna ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran fahuwa muhmarrun wadaka muhmarrun bihi ihmarra ihmarri ihmarir la tahmarra la tahmarri la tahmarrir muhmarrun muhmarrun. Ciri nama eta bae sabab 5 aksarana sabab ditambahan hamzah dina mimitina jeung jinisna lam fiil anu maedahkeun kana mubalaghah lazim kacida lazimna. Contohna seperti ihmaros saubu geus banget beureum baju. Bab kaopat warna kadua wajanna tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wadaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Maujuna takassara yatakassaru takassuran wa mutakassaron fahuwa mutakassirun wadaka mutakassarun takassar la tatakassar mutakassarun mutakassarun. Ciri nama eta bae sabab 5 aksarana sabab ditambahan tak dina mimitina jeung jinisna ain fiil anu maedahkeun kana takallub artina ngeureuyeuh kana hiji pagawean. Contohna seperti ta'allamtul ilma mas'alata ba'da mas'alah ngeureuyeuh ngaji kuring kana hiji masalah sanggeus masalah anu sejena. Bab kalima warna kadua wajanna tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wadaka mutafa'alun tafa'alla tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Aujuna taba'ada yataba'adu taba'udan wa mutaba'adan fahuwa mutaba'idun wadaka mutaba'adun taba'ad la tataba'ad mutaba'adun mutaba'adun. Ciri nama eta bae sabab 5 aksarana sabab ditambahan tak dina mimitina jeung alif antara papiil jeung ain fiil anu maedahkeun kana musyarakah. Ari musyarakah eta aya 2 hiji musyarakah bainal isnin. Contohna seperti taba'ada Zaidun Amron. 2 musyarakah bainal isnin fasoidan. Contohna seperti tasolahal kaum. Anu 5 bab dikumpulkeun dina qaidah
waksus umasian bidil aujani fabaduha kan kasaro wasani ibdala if'ala kada tafa'ala nahu ta'ala mawazid tafa'ala. Eta sulasi majid warna kadua sadayana ngagaduhan lima bab teras logatna alisu jeung ari katiluna eta ma fi'il kana anu aya naon madihi pil madina ieu fi'il eta ala sitati ahrufin natepan kana genep pirang-pirang harap mislu istaf'ala saperti lapad istaf'ala dupi contona eta nahu istakhroja istikhrojan saperti lapad istakhroja istikhrojan waf'ala jeung wajan if'ala dupi contona eta nahu ihmaro ihmiroron saperti lapad ihmarro ihmiroron waf'ala jeung wajan if'ala dupi contona eta nahu i'sau saba i'si saban saperti lafad i'sau saba i'si saban waf'an lala jeung wajan if'an lala dupi contona eta nahu ik'an sasa ik'in sasan saperti lafad ik'an sasa ik'in sasan waf'an la jeung wajan if'an la dupi contona eta nahu islan ko islin ko an saperti lapat islan ko islin ko an sabadana urang ngajelaskeun sulasi majid warna awal sinareng warna sani salajengna musannif mertelakeun sulasi majid warna katilu nyaeta tiap-tiap fi'il anu fi'il madina ngagaduhan genep pirang-pirang harap berarti tilu harap asal tambah tilu deui harap ziyadah. Contoh seperti istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, majun istakhroja yastakhriju istikhrojan, waf'ala jeung wajan if'ala dupi contona eta nahu ihmara ihmiroron seperti lapad ihmara ihmiroron. Ilu contoh seperti if'au ala yaf'au ilu if'i'alan, maujun insau sabah ya'sau sibu'i sisaban. Opat contoh if'an lala yaf'an lilu if'in lalan, maujun ik'an sasa yak'an sisu ik'in sasan. Waf'an la contoh seperti if'an la if'in la'an, islan ko islin ko'an. Kita sulasi majid warna katilu dicontohan ku contoh-contoh anu nemeh. Istaf'ala
yastafilu ieu tasrifanana kurang lebih. Bab kahiji warna katilu wajanna istaf'ala yastafilu istif'alan wa mustaf'alan bahwa mustaf'ilun wadaka mustaf'alun istaf'ila tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun mawjuna istakhraja yastakhriju istikhrajan wa mustakhrajan bahwa mustahrijun wadaka mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun. Jadi nama eta bae sabab genep aksarana sabab ditambahan alif sin tak dina mimitina anu maedahkeun hiji kana mutadi. Contohna seperti istakhraja Zaidun al-mala dua sok aya nu maedahkeun kana lazim. Contohna seperti istakhrajat ilu maedahkeun kana tolabul fi'li. Contohna seperti astagfirullah. Bab kadua warna katilu wajanna if'au ala yaf'au ilu if'i'alan wa muf'au alan bahwa muf'au ilun wadaka muf'au alun if'au illa taf'au il muf'au alun muf'au alun mawjuna i'sau saba ya'sau sibu isi saban wa mu'sau saban bahwa mu'sau sibun wadaka mu'sau sabun i'sau sibla ta'sau sib mu'sau sabun mu'sau sabun. Jadi nama eta bae sabab genep aksarana sabab ditambahan hamzah dina mimitina jeung jinisna ayan fi'il jeung wawu antara pafi'il jeung ayan fi'il anu maedahkeun kana mubalaghah lazim. Contohna seperti isau sabal ardu geus banget jajadianana bumi. Bab katilu warna katilu wajanna if'awwala yaf'awwilu if'awwalan wa muf'awwalan bahwa muf'awwilun wadaka muf'awwalun if'awwilla taf'awwil muf'awwalun muf'awwalun mawjuna ijlawwada yajlawwidu ijlawwadan wa mujlawwadan bahwa mujlawwidun wadaka mujlawwadun ijlawid la tajlawid mujlawadun mujlawadun. Ciri nama eta bae sabab genep aksarana sabab ditambahan hamzah dina mimitina jeung wawu dua antara ain fi'il jeung lam fi'il anu maedahkeun kana mubalaghah lazim. Contohna seperti ijlawadal ibilu geus banget lumpatna onta. Babaka opat warna katilu wajanna if'alla yaf'alu if'ilalan wa muf'alan bahwa muf'alun wadaka muf'alun bihi if'alla if'ali if'alil la taf'alla la taf'ali la taf'alil muf'alun muf'alun mawjuna ihmarra yahmaru ihmiraran wa muhmaran bahwa muhmarun wadaka muhmarun bihi ihmarra ihmarri ihmarir la tahmarra la tahmarri la tahmarir muhmarun muhmarun. Jadi nama eta bae sabab genep aksarana sabab ditambahan hamzah dina mimitina jeung alif antara ain fi'il jeung lam fi'il jeung jinisna lam fi'il anu maedahkeun kana mubalaghah lazim. Contohna seperti ihmarra saubu geus banget beureum baju. Pengajian urang dina ieu kesempatan sakitu heula mudah-mudahan aya mangfaatna. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.